Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra 5 halaman 5. Ada Ibu Rini di Jakarta Timur. Silakan Bu Rini dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amina. Amin. Amina. Amin. Jadi kalau dihentikan jadi amin. Kemudian Nasta'in. nasta'in. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yakin. Ainal yaqin. Waturisinin. Waturi sinin. Yakzibun. Yak. Yak pecah. Hamas. Yakdzibun. Yaksdibun. Yakdzibun. Yak. Example. Yak. Yakdzibun. Azal. Yakdzibun. Kemudian. Mustahziun. Mustahadada. Mustahziun. Mustahziun. Kemudian Mu'ridun. mu'ridun. Muslihun. Muslihun. Fil uqad. Fil uqad. Fil uqad. Iza hasad. Idza hasad. Kemudian paling bawah. Fi tadlil. Fi tatlil. Fi tabdo. Fi tablin. Fi taklil. Fi tad. DAD-nya bulat. Fi tab. Fi tablil. Fi tablil. Fi tatlil. Fi tablil. Ashabil fil. Ashabil fil. Yakhtalifun. Yakhtalifun. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Kemudian tinggal latihan aja nih Bu. Itu kok laptopnya kayak di rumah sakit ya Bu. Tweet. Kayak kemarin. Ada Saya, bunyinya tuh Bos. ada bunyinya lucu. Ya Kayak Allah. kemarin dikasih alatnya. Alatnya saya pikir gede Bu, segede segede laptop. Masukin ke mulut, diinin ke hidung. Oh, kecil sekali alatnya. Cuman mungkin mahal itu ya Bu ya. Laptop Iya, itu, laptop untuk melihat mengetahui, ya. melihat ke dalam. Ya Allah ya Rabbana. Ya tapi yang intinya kan bukan hanya laptopnya ya Bu, yang makainya itu yang bisa. Ada alatnya nggak bisa juga pusing. Jadi dari situ ketahuan oh gitu kan saluran pencernaannya semua kelihatan ya Bu ya. Iya, Hmm, canggih juga ya lumayan ya. iya. Ayo Bu. Wa qaumuhum lana abidun.
Wa qaumuhum lana abidun. Wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Kemudian Zalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Kadzalika najril muhsinin. Najzil. Satu jim keras, satu jimnya rapuh ya. Najzil. Bukan najril, najzil. Di situ ibu lihat bukunya ya? Enggak, saya lihat laptop ini Pak Oh Ustaz. iya, iya. Kadang-kadang kalau di buku ada najril, ya itu zai, Ya, najzil. ada titiknya. Ya ada titiknya betul. Tuh, teng kayak kayak itu ya Bu ya. Kayak lagi ngukur apa tuh orang ada napasnya tak enggak ya. Tiba-tiba napasnya enggak ada, ting habis. Kok ada gitu ya Bu laptopnya? Hebat. Aduh. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Kemudian nih fil adabi. Fil azabi mustarikun. Fil adabi mushtarikun. Iya. Malakum la tanasorun. Malakum la tanasarun. Wa aktsaruhumul Agak fasikun. ragu di situ ya. Ternyata pendek. Wa aktsaruhumul fasikun lagi. Wa aktsaruhumul Jangan. fas. Kalau hum ada mati dulu. Wa aktsaruhumul Oh, humul. iya. Pendek aja nggak ada yang panjang. Ayo. Wa aktsaruhumul fasikun. Wa aktsaruhumul fasikun. Kemudian Fama lahum la yu'minun. fama lahum la yu'minun. Kemudian A'lamu ma la ta'lamun. a'lamu ma a'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Kemudian Zul. Dzul jalali wal ikram. Zul jalali wal ikram. Zul jalali wal ikram. Coba Bu lagi. Dzul jalali wal ikram. Zul jalali wal ikram.
wal ikram. Kemudian wa tawasau bil marhamah. wa tawasau bil marhamah. Kemudian Iromadzatil imad. Irama dzatil imad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Autad. Coba lagi ada kol-kolahnya tuh, Bu. Wa fir'auna dzil autad. Kemudian yang ini fil fulkil. Ya, Bu. Fil fulkil mushhun. Salah. Fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Fama lakum kaifa tahkumun. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. La yakhliul salah. La yakhlihul Karena yuh, ini fa, yuf, la yuf. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Huwal khusranul mubin. Huwal khusranul mubin. Kemudian bil akhirati hum salah. Bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Bal ajibta. Bal azib tawayas khorun. Ajib, jangan ajib, pendek. Bal ajibta wa yassarun, pendek. Bal pakai kol-kolah kan Mbak Ustaz enggak? Ya betul, ajibnya betul kalau bal ajibta, tapi segera jangan. Kalau ibu tadi bal ajib jadi ada madnya. Jangan ada madnya ya, di sini nggak ada madnya, kecuali ujung huruf. Bal ajib tawayas khurun. Khorun. Bal ajib tawayas khorun. Bal ajibta wa yaskharun. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian
sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Makanu K-nya bihi. panjang kalau K itu ya. Kalau ada K itu panjang. Maka jadi panjang semua tuh. Tiga serangkai. Hi-nya juga panjang, B-nya yang pendek. Makanu bihi yastahzi'un. Makanu bihi yastahzi'un. Kemudian. Wa makana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian. Humul salah. Yauma. Humul yauma. Humul yauma. Kan jadi lain. Salah ya. Humul yauma mustaslimun. Humul yauma mustaslimun. Syirotokal mustaqim. Siratokal mustaqim. Kemudian tinggal latihan aja sih Bu ya. Lancar lah. Insya Allah. Abadan. Jika dihentikan abada. Abadan. Abada. Abadan. Abada. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazda. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Kemudian fa'asar. Fa'asar nabihi. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asar nabihi naqa'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Bil akhsarina a'mala. Bil akhsarina a'mala.
Yahsinuna. Salah. Salah. Coba Ya, perhatikan. yuh. Ah, ah. Ayo. Yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a. Kanu min ayatina salah. Kanu min Min idhar. Kanu min idhar. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Kemudian Diulang Pak Ustaz. udah bagus. Tinggal latih aja. Wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Fasaufa yad'u subura. Fasawfa yad'u subura. Wa Kemudian yasla syaira. wa yasla sa'ira. Iya. Kemudian aniyatin. Ayo dihentikan jadi aniyah. Aniyatin. Aniyah. Aniyatin. Jika dihentikan jadi aniyah. Tasla naron hamiyah. Tasla naran hamiyah. Hamiyah. Kemudian Tusqa min ainin aniyah. tusqa min ainin aniyah. Coba diulang. Tusqa min ainin Min ainin jangan ya. ditahan. Tusqa min ainin jangan ditahan. Ainnya juga jangan ditahan. Lin. Tusqa min ainin aniyah jangan ditahan. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian Lisaiha radiyah. lisaiha radiyah. La tasmu'u fi Ma'u. La la tasma'u. iya iya. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian malam. Malam tuhit bihi khurra Khubra. enggak salah. Mm-mm. Malam tuhit bihi khubra. Malam tuhita bihi khubra. Bihadzal hadisi asafa. Bihadal hadithi asafa. Mananu bimus Manahnu.
Ma nahnu bimustaikinin. Ma nahnu bimustaiqinin. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. Hal ataka hadisul janud. Junud. Hal ataka hadisul junud. Hal hadada. Hal ataka hadisul junud. Kemudian Fir'auna wa Samud. Fir'auna, jangan aona. Fir'auna. Fir'aun. Fir'auna wa Samud. Diulang. Fir'auna wa Samud. Kemudian Idza waqa'atil waqi'ah. idza waqa'atil waqi'ah. Coba diulang. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kemudian Wal qamari idza talaha. wal qamari idza talaha. Wal ardi wa ma tohaha. Yang kedua gede. Wal ardi wa ma tohaha. Tohaha. Diulang. Wal Wal ardi wa ma tohaha. Wamanya panjang. Ya. Wal ardi wa ma tohaha. Tohaha. Ha kecil terus ha besar. Wal ardi wa ma Wal ardi, jangan cepet, jangan digeret, tenang. Wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tohaha. Ya. Tohaha, berarti ya. Bedakan ha kecil sama ha besar. Kemudian yang ini. Wal qamaru jihusban. Wal qamaru dijitak, jangan diji. Salah, bukan ji. Itu ba. Astagfirullah. Numpuk ya, karena tulisannya numpuk jadi bingung. Numpuk. Astagfirullah. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Fa'aksaru fi hal fasad. Fa'aktharu fihal fasad. Yudha bulat. Iya. Yudha'afulahumul azab. Yudha'afu lahumul azab.
Watadhakum Watad naum. haku, jangan hakum. Hakuna. Watadhakuna wala tabakun. Watabhakuna wala tabkun. Zalikal khizyul azim. Zalikal khizyul azim. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Hal yastawiyani masalah. Hal yastawiyani mathala. Kemudian wahwa. Wahuwa bil ufiqil a'la. Ufukil. Ufukil. Wahuwa bil ufiqil a'la. Wahuwa bil ufuqil a'la. A'la. Ya. Fahasaro fanada. Fahasyara fanada. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Wahuwal hakimul khabir. Wahuwal hakimul khabir. Fartaki. Fartakibhum. Fartakibhum. Fartakibahum wastabir. Pendek. Pendek. Fartakibhum wastabir. Pendek. Wartakibahum. Fanta. Fartakibahum fastabir. Ketuker fa-nya jadi wa-nya jadi fa. Bukan pastobir, wastobir. Ayo lagi, ayo. Belibet dia di sini. Ayo lagi. Fartakibahum wastabir. Begitu. Fartaqibhum wastabir. Kemudian Kahashimil muhtazir. kahashimil muhtazir. Kemudian Wa namariku masfufah. wa namariku masfufah. Wa tawasau bil marham. Shopping, watawasau. Wa tawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Kemudian nila abudu sama ulaika yang bawah ya langsung. Wawunya nggak dianggap. La a'budu salah. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ulaika humul Muflihun. Ulaika humul Ulaika jangan ulaika, ulaika i itu, ulaika. Ya-nya nggak dianggap itu hamzah. Ulaika, ika benika tunggal ika. Ulaika.
Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ala atharihim yuhra'un. Ala atharihim yuhra'un. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Makisina fihi abada. Makithina fihi abada. Kemudian Alam naj'alil ardo mihada. doknya pendek. Alam naj'alil arda mihada. Diulang. Alam naj'alil ardo mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Bihadzal hadisi asafa. bihadzal hadithi asafa. Min aulia. Min awliya. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Ulaika humul kafaratul fajarah. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Pintar, tinggal lagunya aja. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kemudian nun inna. Yang atas Pak Ustadz. Iya betul. Inna. Inna. Jadi inna itu isinya sama seperti satu hidup satu mati. Inna. Dan semua huruf sama seperti itu. Kecuali nun dan mim ini ada ekstra penambahan gunnah, dengung dan penahanan. Kalau yang lain kan cuma double doang. Illa, isa, ida, ika. Semua huruf yang ada tasdidnya. Semua huruf yang ada tanda seperti ini. Ini nama pendobel ya. W. Nah, ini huruf itu semua huruf isinya kayak gini. Jadi tanda ini mewakili tanda dua huruf. Satu mati, satu hidup. Semua huruf. Mau illa itu ya, illa tuh, illa. Sama dengan il dan la tuh. Satu mati, satu hidup. Semua. Nah, tapi spesial untuk nun dan mim ini bukan hanya dua seperti ini, tapi ada ditahannya. Ada dengungnya juga. Itu yang dikatakan nanti huruf gunnah. Huruf gunnah spesial ini cuma dua, nun dan mim bertasdid. Inna. Kemudian. Anna. Bagus. Innahu ya Bu, diulang lagi Bu. Innahu. Ini. Innahu. Innahu. Innaha. Innaha.
Ummuhu. Ummuhu. Ummuha. Ummuha. Innahum kanu Mujrimin. mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Kemudian Wa inna ilaihi raji'un. wa inna ilaihi raji'un. Kemudian summa Sum summa ada ade sum keras summa ade sum summa ada baroyas summa adbara yas'a. fa innal jahima hiyal ma'wa Ma'wa, salah. ma'wa ya Bu ya. Ayo, lagi ulang Bu. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian Labisina fiha ahqaba. labisina fiha ahqaba. Kemudian Haza'iqa wa a'naba. hadaiqa wa a'naba. Kemudian Yang mana Bang? innaha paling bawah. Oh, yang paling. Inna hadihi tazkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Summa amatahu fa'akbaroh. Thumma amatahu fa'aqbarah. Nah saya berharap Ibu diulang-ulang lagi ya Bu ya. Walaupun kita sudah isya, sudah maghrib kan masih ada hal yang baiknya insya Allah. Gitu. Jadi tinggal menikmati aja, tinggal diulang-ulang. Dan mudah-mudahan ke depan nanti saya bisa bikin program yang baru. Nah nanti Bu Rini kasih masukan. Saya pengen yang kayak gini nih Bu, nanti program baru tuh ya. Yang ini tulisan ini saya gedein lagi nih Bu. Nih. Ini loh, saya bacanya gini. Ini anak ini jelas gede-gede nih Pak Ustaz. Iya gede-gede ini, nanti lebih digedein lagi nih tuh Bu. Nanti saya bacanya gini. In alif wakasroh in nyamber ke nun bertasdid. Innahum. Ini kapnya mengandung alif. Ini nunnya mengandung wawu panjang. Kanu alif ini nggak dibaca, nggak dianggap. Jimnya ini kol-kolah. Mi-nya mantobi panjang. Mujrimin. Sampai satu bacaan ini saya ulang 2, 3 kali, 4 kali gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu jadi pengamatnya ya. Pak Ari kurangnya di sini. Bu kurang apa lagi? Kurang lebay. Kurang lebay kayak Atin. Gimana lebaynya? Innahum innahum kanu mujrimin. Nah Ibu kan yang kayak saya sama Bu, kita ini sudah maghrib mau isya ya Bu ya, udah waktunya. Tapi kita menikmati serasa panjang aja Bu ya, karena kalau umur kan rahasia Allah. Buktinya saya Jabir aja 44, 45 sudah dipanggil. Kita udah masih bonus banyak ya Bu ya, masih ada lebihnya. Gitu. Ibu terima kasih segala kebaikannya karena motivasi dari Ibu. Alhamdulillah saya mau ke dokter, tadinya nggak mau Bu, saya pikir kan banyak yang bilang udah pakai jeruk nipis sama kecap, pakai ini pakai itu. Ternyata memang perlu
walaupun mahal ya, namanya alatnya memang mahal ternyata kecil. Dari situ ketahuan, oh Pak katanya alhamdulillah Bapak nggak apa-apa. Cuman itu saluran pita itu ada yang membengkak. Nggak boleh nggak boleh teriak-teriak kenceng dulu. Kemudian ya itu jaga makanannya, jangan yang asam, jangan yang goreng-gorengan. Saya bilang, saya senangnya yang goreng, atin goreng, bukan yang gorengan. Ibu terima kasih atas segala kebaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi